Ko whakatūria he komiti matua hou mo te rūnanga o te ātia waki whakarongotai. He rūnanga e rangahau tonu tia nei e te manatū hauora me te tari pirihimana. I te marama o mai he I taka tēnei rūnanga o te takiwā o Kāpiti ki te raruraru. I te whakapai, kaore I tika tā rātou whakapau I te ono rau mano tāra. He komiti hou hei tā te heamana Richard Ozeki I tautukotia e te rahi o te atiawa ki whakarongotai hei whakatika I ngā raru o mua. That's what I'm waiting to see from the audit is actually what money is owing. I mean, they quoted $599,000, but I actually haven't seen any evidence. Ko te tino raruraru kei mua te aroaro o ngā iwi o te atiawa ki whakarongotai. Mai nā anō hei tā Richard Ozeki anō. E rua ke ngā rōpū hei te whakataetai mo te mana whakahaere. Ko tāna tūmanako ka huri mai te nuinga o rātau ki te tautoko I te komiti hou. Originally there was a letter written by the DHB to both rūnangas with a June 23rd deadline, and two things that had to be completed by that date was a mandated organisation, someone to represent, and also the money to be paid back to the DHB. No ngā marama kua mahua ke nei I ranga hautia e te tari pirihimana ngā whakaneke a te rūnanga o te atiawa ki whakarongotai. They quoted $599,000, but actually haven't seen any evidence apart from the transactions and the financial accounts to say that money is actually owed. So I'm waiting to see if they put a definite figure to what's owed to the DHB, what needs to be repaid back to Horotapai, where the money came from, which is to go towards primary health services. Ko te whakapona te heamana hou, kia putarano te pūronga te tari pirihimana pe tā te poari hauora, tīmata e rātou te whakatika I te nama. Joe Glenn, te karere.